Sonke ngiqonda ukusho ukuthi sihlukahlukene ngoba sakho ubheka uZulu. Sihlukahlukene asikho isidingo sokubandlululana. Sonke kufanele si-accommodateane ebese sifunda ukukhulisana. Ngoba uma seningi-identifyile njengokuthi uMahaye uyabe nolimo olushibilika kalula, inini abafowethu benyama nabo umphefumulo abayokwazi ukungiluleka. Hayi lo umdidiyeli Dumisa lo kahle kahle umshumayeli wasesiyavuka la ePavilion. Ngithole isimemo namhlanje la ukuthi insizwa zakaBheki Zulu zizobe bezila namhlanje zizoxoxa ngeinto ezinhle zamaplan abo nokukhulisa umsebenzi wenhlathithu yamaNazaretha. Kuningi esikuxoshile kakhulu bebe invite ngisho abameli kuzo advise abantu ukuthi impilo injani eminyango bekhuluma ngezinto ezingase isize indoda namakhaya kukhona abashumayeli bebekhona obaba umshumayeli umjadu basenelisiwe ubekhona phakathi kwethu okwakhe bekuzoqinisa imithetho kakhulukazi ekuthinta into ze-23 sibuse kakhulu ubaba umshumayeli uSithole eadvisor naye ukuthi isonto limalaphi insizwa zilimalaphi nathi sibe ingxenye yalo mcimbi omkhulu kangaka siyabonga kakhulu ngiyathokoza nani bebonani ukuthi nibonile ukuthi izinga lesonto likhula kanjani sikuthokozelela kakhulu ukuba isimenywa saloluthuka namhlanje bacela indawo enhle bathola indawo evulelekile baveza namakhono nje esontweni ukuthi sinabantu abanjani abanezinto ezinhle kakhulu siyabonga kakhulu usithokozile mina ke ngiphethe ayibenye inzoze ayibenye imandla kakhulu kaNongoma kakhulu lezi zinto sinokubhekana nazo ke makuyimicimbi bangisha ngiyazi kodwa ayikho inkinga sibonga kakhulu sibonga isibusiso nothando kaShembe uShembe ufuna into enje ufuna abantu abahlala bethandana bexoxe ngento ezinhle siyabonga kakhulu bafowethu niqhubeka njalo nisikhiphele izinto siyafisa mangabe nibona izinto ezirong zishuthwa ngabanye abantu nisikhiphele zona ngoba zichithekela isithunzi sesonto kodwa nje uma ubuka uthando la uyabona uShembe uyakude nobunye ngiyabonga kakhulu umfoka Dlamini lo khulumayo uJehova sebawonke zonke izizwe zokumvumo amen induna yakwaBheka uZulu njengoba nje ubona uBheka uZulu induna yakho na yimi besihlangene la namhlanje na eThekwini sinomqomfa ebesinawo sihlelile kukhona izinto ebesizozakha siuBheka uZulu ezintshe ezisisa phambili ube impumelelo kakhulu umhlangano wethu siyathemba ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni unyazi lwezulu luzosibusisa nezinkulumo zonke ezenzakalile zizofezeka ngiyafisa uba ngibonga abafowethu ngibonga abashumayeli bebekhona bonke nezihambeli ezisisingathile umcimbi ube impumelelo usenelisile thina sidlile sisuthi abahleli ibranch yala eThekwini sihlelela ukudla kumnandi sadla akukho esikhala ngakho siuBheka uZulu sibonga kakhulu noma sesihamba siya emakhaya manje siyacela uNkulunkulu asithwale ngoba sihamba indlela ezinde khona abaya eGoli khona abaya eMnambithi khona abaya eMpangeni khona abaya eMatuba khona abaya eSikhothe siyacabanga ukuthi uNkulunkulu uzosithwala sifike siphephile ngiyabonga siyabonga kakhulu insizwa ube muhle kakhulu umsebenzi obuwenziwa zinsizwa la insizwa kade ihlangene zenza umsebenzi omkhulu wokuba zihlele ukuhamba kwazo zifuna izaluleko zicijana ngokubhekwa kwemisi nokuhamba kahle kuleli bandla lonyazi lwezulu okungenansolo siyabonga nje kakhulu sengathi ke uNkulunkulu engazembatha lezi insizwa ayibumbe zibe into eyodwa zenze umsebenzi wakhe zazi ukuthi zisalwe emakhaya zingawaphoxa amagceke eqhamuka kuwo ngiyabonga kakhulu insizwa zesizulu